Fine, you do know a good deal with some you try we about writer Eddie Brell. Jama kwa bio Adom TV senior family writer Amenya Raphael DL Central Campesta Creative agudi emunsem ene mena so ye de to aso e de ama na ye hyase de free FC Barcelona omudi omunkwi e wo Spain na basafo ne de say no woni se camp no agoprama no woma tutusu ni na nti de wo hwei e yo stadium ano mo bo akansi oso da ansana mo call Louis companies e ho akosi o makan no woma tutusu ni na because they said yes Spotify as sponsor omo to mo wie pa na se mu atrepa from 99,000 ko be say 105,000 capacity eni pe betimi awura mu ho no na asemasi unse team woni ni sika omo ko sign player akra de ne ba no mo fa ne loan na aka so mo be register players no enti no nam so mani braba na basafo so omo register kakra na omo register no di omo de abanie omo se nkonwa na omo tutu free stadium dada ni mu no omo ton nkonwa no na fe so o hwe park no ye se oxygen ene eniema bi a carbon bi a free mu ba no omo de diamond ai no so omo ton no mo kana sa pene ye nwura Ghana ne ani nkomo kakra na enkonwa omo ton de ene ne mu ade ne pa ti ade ko Ghana unse ye se fans a omo so wa chichini abentwa nti nkonwa ni won eto asoro sa na diamond no so ene wo down ho no ti wo siketo bi na ye basa fana ura spina na so contact ya ebetimi alenke wo na so wetimi anya bi hato na bi de na mebajo football association no enso so ehwe nsem bi mu na no wada Manchester United ene Copenhagen game no ense ewie game no na Man Ufo adi nkunim eka baako oba de sefo Andre Onana ene ye last minute penalty save ena afen so Harry Maguire ene sheka baako de momo omumienu na no ye bom tutuo omu de save board bokuo no na ewie game no won we soro ha gorilla ene da ho no Alejandro Garnacho oko social media ene de gorilla yi ekoto ho no de Onana so picture to so we save penalty ene efe ne se da bi amese yimu yi bi yaba unsa Africa fo no black na bo game a ya gasa adwe baji kwadu ni ade nti ohuru ni nuana na ase de nti omo hwehwem na afen so omo de Santa Bono na Garnacho eso wa anye bone Andre Onana ba be kasa o se da bi enyo obi na bedi tame ama no enema ese ne bufu wo ho anase enema ese na nige wo ho Garnacho ne small boy ni nuano no ya gro no omudi omunya no na fa asemfa na asem nko de apie enso e ho no na abusu ma memfa nwie e ho ha na young boy we okọ Netherlands a we say game ba ko ba so e Europa Conference League nim na Conference League no Aston Villa e no support any team pa na game no koso no na before the game no kura no e na okita bana bisa na bana no we designing in such a way say ohu pa no say Musa Diaby was so any player penasem to ohu pa no so ye pon game no obehia na Jesse enti sa bana no sa no we design no before the game no steward no unsa Netherlands a emra ma ho kwan so be sa science no ene banners ne dia basu pro bi Jesse ni ade eno mo je ko to twene dustbin mu ti ewie game no akrana susa wona ti we wa susa eno no ankasa ne star Diaby ba na was akura me so yadam too much what me afa bass abaso ba behwe game upemi Jesse omo age obana na to atwene de ba mansuro me Musa Diaby me ma Jesse na bibia de din ti akura ketwa ni ono so Europa game e course wo na no ada AZ Akma ene Aston Villa game ne ko ye e ma ne idol ni Jesse e ma ne de ko e abusuan nyina we so ye mfa ne so so no emfancy family writer Amenya Raphael DL Central Campesta Creative ye jamu